sababu ya licenses. Ni mateta ma ene irabu kuma kaunti-ini ya Nairobi aria maugite cigana ni cigana na matigwitikira kuhinyiririo ringi kana marituhirio mirutire ya biacara ciao. Ene irabu aya rungu rwa kiama kia Balita maugite ni meguthii igoti-ini kuregana na ikinya ria thirikari ya kaunti ya Nairobi ria kumongerera marihi ma license, makiuga riri ni igutha inene kurio na oho undu uyu ugucangira na njira nene gutheremia wendia wa njohi cia ibango. Marua ma Nairobi mararihagwo oko ni ba irarihaga 30,000. O mothe mundu ina karabu yake kana kirabu giake ekuriha 130,000. Ino ni biashara yandikaga andu aingi muno Kenya. Na andu aria makoo guku Nairobi matiethi gicagi gutua makorobia. Ni tuikare thi gitini tuthikaniririe. By licenses kwenda na 300% tuna increase counterfeits na illicit. Governor, tumekutafuta. Watu wako wamezuia tukuone. Sasa leo tumekuja na uamuzi ya kwamba Balita Nairobi chapter tumeamua ya kwamba tunaenda kotini. Thengia wa kuongererwo kwa marihi ma license kaunti-ini ya Nairobi, kiama giki ningi ni gitetetie watho mweru uria wambiriirie gutwarwo kaunti-ini itiganite wigie wendia wa njohi, makiuga ni wa kumanina na kuhotomia biacara ciao. Ni turauthomire na turauchambua ati wa mbere gutire mundu wina rutha wa gukua gacohi gaku ona uguritara license spirit ukuwe na ngari yaku utware muci gugutwika ura transport njohi. Sisi hatuna vita na hii serikali, lakini kile tunakuomba Bwana Gachagua and all these county governments ambao wameletewa, please reconsider hizo amendments, kwa sababu sisi ni wanabiashara, sisi ni investors, tunauza pombe mzuri, tunalipa leseni, tunafuata sheria, tunafuata masaa. Muikariri giti wa kiama giki Simon Njoroge augite kwa ihinda iraya ene irabu makoretwo makihinyiririo na magatungio minyamariko maingi biacara-ini ino, makiuga riu ni ihinda maheo mweke marute biacara ciao ta andu aria angi. Tuge kuhinyiriria andu a njohi ithu akatwe niki muturagia na ni mundu njuragia andu aya niki turagio ithui twahitiirie u na goti hindu ngikenjira ati aktio ugwika ati mundu ukurugamirira ni mundu wa kanitha ona mundu ucio akanyo akiuga njohi akiendagio. Ni tutigei gucokia bururi u na thutha. Andu aria maruta biacara eno riu ni andu mareka mathabu, ni andu mena ciana, ni maheo chance marute wira. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.